APHUTHAK KARDOM kadukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara doana fans tame lapen giveaway result bang nili 30 October ani si pipon popusi ki pupon stame nili hola bang sohod bang pipon ek por bang stame sabso kadure jog masi nili pipon ek edelo asi pini bange nili giveaway result pipon ek pol lapen giveaway result nili 9 am olam pini pipon ek pol lapen labangso a result nali tum ke thek pon long zila bangke WhatsApp channel kali pule tang te Telegram channel os nali tum thek pon long ekpo o dagle nali tum na humri gon lapen choro lo ke haipon atum afan stame lapen hola kilong le atum mate ke haidun de atum stame ning oirinon non la 15k la bangso YouTube channel le global de nili puthot giveaway b.2 ekpo hala bangso hodle nali tum try dun ikon tang de non woreng war sai puthak le pathek pen chithan pononang lapen lang pononang lapen nali tum jong sila bangso YouTube channel along nang homri milang pele ke chingon pen subscribe ikon lapen adung hestame belar jan theklangi hoda stame nali tum ber ponik de non latest update nali tum kelong ver jia fan lo tang de non pathek pen lang pononang lapen chithan pononang lapen nali tum le screen along thek ponlong ikpor nidi long do labangso advertisement allo non labangso awreng war sai puthak le daklar dagalam chithan pononang lapen lang ponona aprang sila bangso awreng war sai kapik lang pon labang ke da ingsia apps to fastcry.com labangso a website pen mate labangso a company tum sipak lang pon iklo labangso awreng war sai na pen adim kunat ma lapen apus vacancies kwan ma kido labangso puthak nili non nali tum han nang piklang pon ikpo lapen nali tum dak theklongi apus vacancies apan store manager afan da ingsi do lapen assistant store manager afan stame ingsi pipon lo lapen sales atum han 6 an lapen housekeeping apus stame da ingsi nang ikpo katu ka pen dak 9 an da posto la Ning Kehang abang fiatum nali tum jong se claim don ingtung pulote claim don iktame lapen labangso details nili nang than pachini pon thuik po labangso awang war sai phan ka apply po nang ji labangke direct interview sipidam nang po interview kipidam nang ji adat labangke 4 November lapen 10 am to 12 pm ansi interview and pon po interview long komama siki onma alang litum hansi select pon ikpo lapen puthot nali tumhan nili nang dag nang than pachini pon ikpo nali tum jong si ang ton details ka arju example de la screen long ki pipon a number dola bang son number along nali tum call ikon lapen address ala bang ke la son lo KST road near IOC petrol pump diphu Karbi Anglong Assam labang so dim sinali tum dam pen stame humri dam iknang po lapen ka charle ang deng salary kon ani ki PG labso puthak bang nali tum la screen along ki pipon a number along sinali tum call ik nang po lapen claiming tung pol nali tum prabjin pen dam iko la det nang lelo to nali tum dam iko labang so det ho direct nali tum interview pidam ik me po la pen kacharlang deng kon an sineng man labang nali tum details alam labang so number amon le na piklang number long le nali tum humri ko das nali tum details alam bangke arju long ikpo na pen a company mat a company amen bang fastcry.com labang so company lo na pen apo sa bangke dak store manager afan ingsi do lapen assistant store manager ingsi lapen sales atum dak 6 anai lapen housekeeping atum afan stame dak ingsi an pipon eglo la sikolobang po salong sanali tum kijok don ji Ning Kehang ma mate claim don ji Ning hang ma nali tum labang ke nali tum choice lo kolobang long maklem duni lapang sodime nali tum interview pidon ego lapen interview ki pidam nang ji adet puthot nili nang than pachini pon to ekpo Work in interview labang ke 4 November 10 am pen 12 pm apor ahotsi interview banga endpon ikpo lapen adim puthot nili nali tumhana than pachini pon ikpo adim labang ke KST road near IOC petrol pump diphu Karbi Anglong Assam lapen more information afana ni tum to nalam details mate details alam karji pulotang tinalitum la thekloi screen along ki pipona number do labang sodim nalitum humri ikon asipini labang ke labang sovereign war sai puthak bang ke nili la ansina nang than pachini pon ikchot phola Ning hang abang phi tum claim doning tung pul nalitum contact ego lapen details salam mate klarda galam nalitum arju ego angton penalam arju det nalitum jogdun ji sitame jogdun ikon lapen labang so video kan ma share ego lapen
Mesen komen nali tumpi gon lapen labangso YouTube channel long jok sina kamre milang pul de chingon pen subscribe gon latest update kilong verji aphan adung head bell jan thekling hodak stame nali tum berpon igdernon tangti dungmi thakmi kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tame nilhin pen KARDOM. To change